ning pedeng kancami. Ya. Aduh. Pero bibir. Ngeding, kita sare magre bibir cang mau korongan ka. Ya imun kan pedeng je, teka wingko meneh paham bulan. Siapa kakek? Hah? Ya kaki pupan de kere, congi rotor. Abo. Mon kau tahu kata engka karena kau ada yang tua cong. Bola minta tembak tok. Siapa? Bola minta tembak je, teri tok. Aduh tak eti cong mau kau tembak cong. Ya somper cong. Ngeding. Abu tak eti mau kau tembak ngeding. Abu boleh bah kalau kaki sini nembak apa? Hah? Ya apa? Bunga aduh. Kenapa? Duh makatara makre bibir. Kakeria. Mataan ro beding cong lembe cong. Ya to jalato cong, pula beci lo kau kau. Abu tak kok mateng moko. Terus nyampe sekali. Dari apa? Minta orang magi bujun. Ada apa? Siapa kakek? Koro kaki to jalato. Abang kore ni syarga kakek malai. Mangka mun orang malai dia keding. Para apa kaki pada nangko? Ngiding, mosang. Waktu di. Dah iya. Waktu di, Heroma. Bener atau apa? Ngiding. Bener cerong itu aja baru penter. Walau waktu di. Baru penter kakek. Nah kita yakin bukan. Nah, iya. Mun cerong itu aja kalau. Penter mau keroteng ka, tak tahu apa jadi ya. Jadi. Apa cowok? Lagi pak bukan saya atur itu. Apa cowok? Marah kau cah? Betul cowok orang jadi cowok. Itu tetap tapi kau kakek. Dan lawan dengan. Aduh, cekung kerongan kakek. Iya kau mau diibarin nang menang cong. Nang menang mau diibarin mon setia. Apa? Montamon di mabay. Iya. Engkau lah mengalah cong. Montamon di mabay jabi kepada. Abo, mau kung kerongan kakek makat. Montamon di mabay. Cek kia ngak dikit. Montamon di mabay cong, jabi kepada cong. Aduh. Kalau kira toron, bila kau kena toron penjara